tukiri mu karere k'ibiyaga bigari dukomereze ku mashusho hamaze iminsi acirikana ku mbuga nkoranyambaga ku urupfu rwa Colonel Rukunda Michel uzwi cyane ku izina rya Makanika uherutse gutoroka igisirikare cya Kongo akajya kwifatanya n'icyavuga ko ari abaturage bo mu misozi ya Minembwe muri Kivu y'Amajyepfo birwanaho kubera ko bibasirwa n'imitwe y'abamayimayi ngo ishaka kubakora ku butaka bwa Kongo. Umutwe wa mayimayi ya Kutumba humvikanye uvuga ko wamwiciye ahitwa Mushimbaki muri Baraka, ariko uyu munsi bari hafi ya Makanika baduhamagaye batubwira ko ibivugwa na mayimayi ya Kutumba atari byo. Batubwiye ko Colonel Makanika ari mu misozi ya Minembwe, nanjye namuhamagaye maze ntangira mubaza ku makuru avuga ko yapfuye. Niwe muvugana ntabwo napfuye, n'umuntu wabiremye gusa kugira ngo asubizemo abo bicanyi biwe imbaraga. Nawe ariko ariya mafoto warayabonye? Ndayumva nabonye, ariko ndayumva nabo ubwabo ndabumva babivuga ku byombo byabo bavuga ko napfuye. Igisirikare cya Kongo cyavuze ko wagitorotse, ni ukubera iki watorotse igisirikare? Natorotse igisirikare cya Kongo kubera ubwicanyi buri gukorerwa abaturage b'iwacu, harimo n'ubwoko bwanje bwite, ngomba kwifatanya n'abaturage kwirwanaho no kwiteza umutekano kuko abandi bose basa n'abarebera. Abo bantu bica ubwo bwoko bwawe ni bande? Ubwo bwoko bwawe ni ubuhe? Ababica ni benshi, ni ubufatanye bwa bwicanyi benshi bateguwe n'abantu bamwe b'ababembe, harimo abandi bava mu moko y'abapfurero n'abanyindu, harimo n'indi mitwe y'abanyamahanga irimo za Reditabara na za Forebu. Abo nibo bafatanyije kugira ngo batsembe abaturage bo muri Plateau. Abo ushaka kuvuga ni Abanyamurenge? Abari cible cyane ni Abanyamurenge kuko nibo bahagurukiye bavuga ngo bave kuri ubutaka iwabo. Murashaka kuvuga ko igisirikare cya Kongo kitarindiye cyane umutekano Abanyamurenge? Izo ni uko iyo tujya gukora inshingano zacyo wenda hari n'imitima mihano. Ariko urabizi ko hari abasirikare bagiye boherezwa aho ngaho guhosha intambara zari zahavutse? Bagiye boherezwa ariko nta ntambara n'imwe y'izina wavuga bahose, nta n'imwe ihari, ahubwo barareberaga bagakurikira bagahinga iruhande rumwe kugira ngo amoko amwe atembwe abandi bageze. Wari umusirikare mukuru muri izo ngabo za Kongo ku ipeti rya Koloneli, ubonye bimeze nk'uko bivuga wowe wabigenje gute? Ntabwo wabwiye abagukuriye? Iyo dushoboye kuvuga n'abo tugomba kubwira twarababwiye, nta cyahindukiye. Ibona yafashe umwanzuro wo kuza gufatanya n'abaturage kugira ngo twirwaneho twitaka umutekano. Wafashe icyemezo cyo kuza gufatanya n'abaturage kwirinda mu mutwe wa mayimayi twirwaneho? Nta mayimayi twirwaneho kuzaho, ntayibaho. Nshatse kuvuga umutwe witwa twirwaneho urahari? Ntabwo twirwaneho ari umutwe, ni abaturage twirwanaho, ntabwo ari umutwe. Abo baturage rero nibo muri kumwe muri icyo cyitwa twirwaneho? Turi kumwe n'abaturage, turi mu mutwe runaka, turi abaturage, turi n'abaturage bari kwirwanaho. Twirwaneho nayo mu kwirinda ikoresha intwaro, ni ukuvuga ko mwebwe namwe mugiye gufata intwaro mukajya muri iyo twirwaneho mugatabara abaturage muvuga ko leta ya Kongo yatereranye? Tugomba mu gihe nta wundi uturwanirira, nta wundi utabara abaturage bagomba kwitabara bakoresheje ibiti cyangwa amabuye cyangwa imipanga cyangwa imbunda, bakayikoresha mu kwitabara, kandi bikorwa mu gihe nta wari kugutabara atari kugutabara. None ko hari bamwe mu Banyamurenge bagushinja kuba ngo waraguzwe n'igihugu kimwe cy'ituranye kugira ngo urangize ikibazo cy'umutekano kiri aho ngaho? Abavuga ibyo abo ngabo bafite inyungu zabo baharanira, ziga zabo, icyo mparanira n'icyo bitangiye ngomba kwigeraho. Ibindi byose ntacyo natinye na kimwe kuko nta kintu ubwoko bwanje, uretse n'umunyamurenge nta n'umuturage n'umwe narebera ari gukora kwitwa ari guhohoterwa. Mu bihangane ntibishoboka na rimwe. Mu twihanganire kuri uwo murongo wa telefone utari umeze neza cyane.